mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese. Nje uri imbere yanyu nkuko musanzwe mumenyereye ni Uwase Sara. Hanyuma nkuko muri kubibona munsi ibintu byabaye ibindi, twaje twambaye nk'umunyamurengekazi, umuco nyamurengekazi. Uyu munsi wa none nkuko muri kubibona twari mu gitaramo cy'umuco, rero ntimubitindeho, n'ubundi turawugira, si ukugira ngo gusa ngo ni uyu munsi, kuko uko muba mabona twe twambaye biba byatewe nuko nakazi. Ariko kuko muri kubibona uyu munsi ntago turi bwizimbe mu magambo, amasaha ariruka, twiriwe twaje mu gitondo, amasaha aranagenda no mu itumbo naho ari n'igihenda abana. Se n'igihenda abana cyangwa n'igihenda abaje? N'igihenda iki? N'igihe twatucite ngo n'igihenda abaje. Ese ni komeza. Nguvu ibyo nizo ni nguvu bivuze sinje. Hanyuma rero nkuko bivuze reka tubanze tumwiyegereza, ariko asanzwe azwi hano kuko si ubwa mbere, ishobora kuba ari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu, ariko n'ubundi hari abandi bantu turi mu gutaramana nabo baje basha ngo bakunze igitaramo cyacu baza kugira ngo baze baguma bataramana natwe. Baje nyuma yuko uvuye hano ngaho bakubibwira nabo bataramane n'uwo. Amazina nitwa Nguvu Samson Gideon, ndi umukongomani, sindashitsa, naremeye nabatijwe mu mazi menshi no mu mwuka, hari igisigaye ngo kuta mugoro ugira wabuze inkwano. Ariko uretse kwibarisha ntubizi ko ntawe unje mfite nabandi nibabimenye ngo awe sinabuze inkwano. Wabuze iki? Ni iposho ryanje ntiriragera. Ryararenze. Byarenze gute? Ni gute ritarenze? Ukura aho ngaho uri cyangwa iposho ryawe ntiriraba aho oye ryarabaye ga nyarashikije. Oye ahubwo wowe umunsi ryari kuba warari kwezi. Tukizimya kamera tugende. Kweri ko bazavuga ibigoramye imihoro ikarakara. Nyine kuravuga ibigoramye, uvuga ibigororotse. Oya ye waragoramye. Oya ye ukura aho ngura cyagororotse. Dore ndi vertical. Ego ngurananiranye ngu nimara abantu bashobotse ngo wambabarira kubomborera babarira nkubomborera n'ubundi ko barakuraho iby'umuco, ko baravuga ngo ninde wawe bikura. Wumvishe iriya tangazo ryasohotse biriya bya Siberika. Ese wowe ku mugani turashakaga abasorega nabo ngo basohoye ngo urwandiko rwabo kandi narwo ruvuguruzi rwa Siberika. Aho wowe iriya nama Siberika jewe gasengera mu banyakenya nibo bazonshingira ibintu jose, abakongo azoba ari abashitsi, ibyo ntibindeba. Ndiriye mushiki wanje ubwo gifite ubuko kuko asengera mu bakongo. Ari ngo ziruko ngo baranditse ngo basohoye save the date, ngo bagende bazisubiza bazibitse mu mavalizi, ngo hasigaye ngo bamashije ngo babombore gusa. Kubombora aho jewe simbikunda. Donc nuguho iyo ubomboye kuri ubuhombye. Iyo ubomboye ubuhombye iki? Kuko ubukwe ni igishoro. Kandi abandi babwanga ahubwo ngo buza bukonsoma. Bateguye nabi. Ariko hari abonzi bashatse gutya bama bagira ibishoro gutya bafungura ibintu. Ariko by the way witwaye neza mu muhana uko niko ukitwara neza mubera ira kwa Yesu gutya. None se kurango mu bukwe bw'ikana iyo hataba ubukwe, iriya multiplication yazira soda nyine zindi za divayi yari kuvaye aho. None baramwoye ngo zirasigara kandi ngo ziryoshe kurusha izambere. Ubukwe ni fayida. Iyo uriya muhungu w'ikana aza kubombora, Yesu ntaba yaragiyeyo kandi yagiye muri reception. Ese ku mugani ni gute Yesu ataje mwishingira ko ari bwo bukwe? Wenda twavuga ngo nibwo bwo hejuru iriya kwa Yesu, aza muri reception. None ni gute bakuraho reception kandi na Yesu yarayijemo? Ahubwo se n'ugutasobanukirwa ibyanditswe. Umuntu uri mu gukuraho reception, uwo muntu afite ikibazo muri mentale, afite problème mentale. Azoze mukorere. Jewe ndi umupsikologe. Si Yesu tunafanyaka hivi vya ku probleme mentale kama watu kama watu banakuwa trouble bya ville.
Taonyesha combien de fois. Shakahola wewe. Nguvu ejo bundi twabonye mu gitaramo nta mayiza avuga ati kuva nabaho mbonye ati niwe musore mwiza nguzi kwambika abantu. Ese uje no kwambika abantu naje nza nambara. Nawe guri umuntu. Umugabo umwe yaravuze ngo Imana irakomeye ngo iri hejuru ngo ariko ngo nabo ngo no munsi y'izuba ngo ndiboroshe. Habe nashega uko none uko uyu mupira si w'abaturage. Abaturage he Dior uzi company ya Dior kwisi wambaye company nambaye ubundi ntibamba ureba Griff iki kirato ni Jean Calvin Jean Calvin uramuzi oya ye tiwasomye histoire dukomeze uri umunyamakuru nturi umu historie ariko ndana difference kuko abanyamakuru n'aba historie baravukana gutya ni kavumu kajumu Nkamatayo naruka. Aho tamayiza ariko ngo wabaye nk'umwambika. Ofete nzanambika abantu benshi. Abantu benshi. Babandi bo hanze umuntu mfite kwambika vuba cyane n'imbonyi. Yatanze commande. Commande mfite commande ya mbonyi. Nzomushira ibi udu staff. Ariko ngo nabantu uza ngo barakwandikiye ejo bundi ngo bashakira imyenda urababwira ngo bo ngo baravyibushe cyane babitonze ngo bagitoko naba n'ubushize nari n'abapostinze bari kumwe na mbonyi buriya twari tumaze gukorana ikiganiro nabo itoko nambwira ati kubona agasize yawe no kuja mu ruganda mu Bushinwa reka niva mu Bushinwa zo kuzanira amahuzo Methodist siko mpangira ibjuya yemwe Kumana yawe ibjuya byarabaye nibi byayi turi mu kumwe rino ngo hari abantu bazavuga ngo ibintu nguza wikora ngo nti wowe umukomedian ngo umukirisitu ngo wize theology ngo uri umwarimu ngo uri umuririmbyi ivyo bintu byose wowe ni gute ivyo bintu byose wowe uzubihuza bigakunda byarakunze se tibirakunda Nigute bitarakunda kandi mbona byarakunze uri umucuruzi uzambika abantu uri umuririmbyi aho wize theology aho uri umwarimu aho ufite cyano ukeneye nawe kugaburirwa none hari n'utundi gansize uko nguko nzashakira n'abana bavutse ama certificat de naissance birth certificate ako kazi nagatangiye muri 2016 niba mushaka mubaze chairman Ruhwikira na Michael nibo twakoranaga cyane dushakira abana bavutse ibyangombwa n'ama certificat de dessin bya ville sayi atani ndi gukora no turiho turakura abantu igakuma tubazana ni Nairobi uradutuburi kubandi amafaranga ndakuri ifaranga wowe nituva hano unyegere nyine uko nayaragiye unkore mu kanwa aho ngo akanwa gakavuze inkantika zakarara amata ngo ngabivuge neza kuko abantu bafite icyo kibazo nukuri abantu bose bariga kuma cyangwa nawe ubuteka mutwe ndateka umutwe iyo ntese ivyo kujya nkareka guteka umutwe ndateka umutwe se sinza njyana mutura ngo ni umutwe ngabivuge neza kuko abantu bafite ivyo bibazo ni benshi nukuri abantu bose bariga kuma niba ufite umuvandimwe niba ufite utugane tuguhindurire ibintu byose hari abo twakoreye ubunyine bafite amariyeni card ufite ibihamya ubutaha nzozana umuntu twakuye neza idadabo twama tumuzana neza tumusharake niko mu mujyi turamwinjiza no muri one ngo taki uwo ngo numuzana na ivyo bindi warumbwe ngo ivyo byose naravyiza ari ubwarimu jewe narabwigiye ndi umwarimu by profession ntabwo ari ibingibi byo kuvuga ngo angwa ngo igifaransa ngo cyo kubesha ngo abanyakenya ngo ninde ukinanigo ntabwo nzambesha abanyakenya ejo bundi nzaba proding kuri channel yanje graduation y'ishuri ryacu muzarebe poeme nakoze abana barayi reciting niho muzomenya ko nabikoze nyine kinyamwuga abantu bazabumva igifaransa bazoza kureba iyo poeme aho theology nakoze kose y'ibintu bijanye na evangelisation cyangwa se evangelism mu Kingereza ndayusha turagraduate barandusengera no ku missionnaire uko mfite certificat je suis missionnaire qualifié Mungu moya ndadanganya
ya ndi umumisiyoneri usengeye uretse n'ibi ngibi by'amavuta y'ino yo mu masupamaketi. Yesu yaravuze ngo mugende kuri umuntu wese uzuva mu agasohoka akabwira umuntu ubutumwa ko Yesu yapfuye akazuka azogaruka gutwara ikanisa. Uriya ni umumisiyoneri uri kalifi. Ariko ngo none kuva igihe bagusengeye umaze kuzana bangahe kuri Yesu? Nka 3. Inyana y'umusengo. Ngo hari umuhungu umwe nabonye nako n'umugabo mbabarira nimba bagidura imwereka Sarani azafata bino bibafure nka kuno bano banyakenya baza bagira kwibarabara agashira bafure hariya kazabanza agashiramo igisirimba agasirimba wenyine tawo. Jewe nzanja kubwiriza bacokora kaja no kubwiriza muri za matatu. Ngo sindakubona uzozane kamera umunsi umwe nzokubwira nkuze kugenda ni kana mu ntabwo ntako gutwara. Oya umunsi uzoje kubwiriza bacokora uzombwire tuzane kamera cyane rwose. Aho rwose tuzagenda tubatekera ibyayi n'imikate nitumara ubabwiriza. Buriya nibwo butumwa turababwiriza cyane kandi dufite methode uburyo bwo kubwiriza umupagani, uburyo bwo kubwiriza umuyisilamu. Ibintu byose turabifite. Ubu biruzi. Aho niki kindi warumbashije? Gucuruza iyo ni impano. Wokomoka muri Kongo iwabo w'ibintu byose. Twebwe twari twubatse hejuru y'inoro udashuruje ubufite igiheko mu mutwe. Nukubishamburiya gucuruza rero nabyo mbimaze nk'imyaka 5. Iyo ni experience y'imyaka 5 mfite. Kandi naje ndango nageze inuzu ucuruza. Nuko n'utwarya n'ibindi ga si ngombwa kuvuga ibintu byose. Ahangaha hari abantu basigaye baroga ibintu niko nza numva. Ariko nyanga barozi. Ayiwewe shetani haro wari wabona abarozi. Jewe gapana bya bintu byo kuvangura abanza usenge ngo ibiki umurozi yandamukije gutya zanama mu detecting ono de seigneur ngo gute ibyo abanyamwuka byumvwa n'abanyamwuka ngo kwa kundi uri mu kwiterera kuri yani mu mwuka. Rekana nabira byo kwiterera biriya kwiterera biyo bivuye mu mutima nukuvuga ngo turamye Imana biciye muri neberu cyangwa se muri mu nanga ifite imirya 10. Iyo mirya 10 ni yihe? Nibyo tubona, nibyo twumva, nibyo tureba. Iyo urabona imijyi 2 4 7 amaboko 8 9 10. Nukuvuga ngo shobora kugira gutya. Nukuvuga ngo rero ibyo bintu byose iyo bihuriye hamwe biza bitegeka amaguru kavuga ngo zamuka bikabwira amaboko ngo zamuka bikabwira irwi ngo amiriza. Ugasanga ni ahandi umuntu yaratuje ukamumva aramirije ngo ayiwawe ngo mana ibintu kabe ndivyo. Ariko kiraho hari abantu baza bavuga ngo wenda tuvuge ngo nti sinzi byagiye bivugwaho n'impaka nyinshi mu buryo bwo guhimbaza Imana wenda urubyiruko rwa none cyangwa se Air Force uburyo ihimbazamo Imana bakavuga ko bamwe ngo ni siporo abandi ngo n'uburyo niwo muhamagaro wabo abandi bakavuga ngo Air Force izibyina gusa ngubyinira mu mubiri ngo ikindi kandi ngo ntibarabona ngo yasengeye umurwayi ngo ntibarabona yagize gute ngo bo gusa ngo nabo kubyina ngo bishaka kuvuga ngo wabyinira mu mubiri. Okay kubyinira mu mubiri ntituri imyukaga obvious umuntu wese muzima abyinira mu mubiri. Uri kumva umwuka ntuzugaragara. Kristometre cyangwa se igipimo ukoresha cyo gupima umwuka niba ari mu ecology niba twita gute nta muntu ugifite. Ibyo kujyajinga abantu ngo kubera ko ngo yabyiniye mu mubiri ubwo n'ubuzayifugwa imitekerereze. None se arabyinira mu mwuka gute? Ikindi gusengera abagwayi urumva ni impano kandi Bibiliya avuga ngo abagwayi bagende barebe abakuru b'itorero babarambikeho ibiganza. Uri kumva? Natwe rero abamisiyoneri iyo twagiye muri misiyo izo mbaraga turazihabwa. Vuga ngo ibimenyetso bizakurikirana n'abizera bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire.
mbabwira abagwayi 2 3 4 5 6 7 8 9 nasengeye bagakira wagejeje ku 10 direnga bagakira nkamurambika ikiganza mu izina rya Yesu sinje umukiza ariko Yesu azanyura mu biganza byanje uriya muntu agakira. Yesu niba wamukijije sinjewe ariko nkubwire ni bangana ni benshi kandi no muri abo batwumva harimo abo twasengeye Yesu arabakiza kandi abantu ntibagira umushobora ntagiye batazovuga tuzi uko abenshi bazambwira ngo turashaka nishaka bazamabanje kumbaza ngo se ngo nta mwana aho nitujara ngo none ngo koko mwamutinda gukurikiza nidukurikiza vuba ngo iri kurikiza vuba ngo isindahekana ngo zo muri iki gihugu people bazovuga kandi ntabwo twita ku byo bavuga ahubwo twita ku bidufitiye inyungu n'ibyo kubaka abantu setu nibyo rero tugana ku musozo w'ikiganiro ubushize nakubonye wakina kwa Matayo uri umupasiteri ndango gito oyaye je nari revera w'ikanisa urya ibikoresho Matayo yari ifaranga zikanisa ngo amare abarije ubu noneho Matayo atera inda nyine ubuzayifu bwa Matayo uko nibwo nasise waramuhishiriye wowe sinamuhishiriye none waramutenze naramutenze wamutenze nyuma ariko namutengeye sinamutengeye muri ibada namutengeye nyine kuko gendaga nti yayitere mwibarabara yayitere ahantu hihishe nawe namutengeye ahihishe wewe wayishiriye Matayo yageze Matayo ni mwene wacu tiwo kwamo ureka mwene wanyu nyine ngo rubanda ngo wamumuha rubanda reka nico wagendeho Matayo ni umwana mwiza kandi dukomeze no kumushigikira karakora ibintu neza arashoboye afite impano abantu badafite zamukushi mu mutima mugane wandutira ni uzuvanga abantu badafite mukushi ngo bazamura amaboko aheke dufashe Matayo murabizi Sekere nawe yamwabuye cyane ariko Sekere nawe aho tuzohurira sinzi ko tuzumvikana urwo rubanza rwa Matayo ngiye kurusubukura ubushize nazanye Senegal hano Senegal ndamuzi se ni gute mwatandukanye wavuye muri Sekere nawe ko wagiye ugiye mu kazi kandi mwumvikanye n'abanyu muragenda mushikuragenda ngo yaye ngo twabivuganye yewe kuvuga nawe mu gutandukana habaho ngo kubera ko banga bari Kigali abandi barana aho nawe Sekere nawe ageze hano Matayo ko yari yaje hano ko atakomeje muri Sekere nawe Oyega banyo bamwabura baramwabuye kuvugiza ushirihuzo mwivarisi bwacu ugasanga yabuze utayuburiye ku mugozi wayanditse ariko Matayo rwose ni imfura mushigikira watagira ikibazo rwose Matayo ntagira ikibazo rwose ariko haranakinye ndi umurevera w'imfura ukunda abakristo biwe kandi nawe wari urimo uri umukorari ariko nyine nawe w'umunebwe ariko narakuvugiye none se wova muri mwene wanyu kaja hehe Petero yabwiye Yesu ati twakuvaho tugakurikira nde ngaho tugana ku musozo w'ikiganiro gira icukere ugenera abantu turi kumwe nabo twataramanye nabo mu kirambi hano hajya turi kwa Kimu kwanza Kimu yambu yewe uzohereze nko kwisadaka twumva ko amadolari azameze ari mu kumva ko ameze bedewe inama muri rusange ndasaba bene wacu gushigikirana no kugira kiyasi mbese kudakabya ibintu uko bitari niba umuntu ari mwiza tuvuga ibyiza byiwe ariko apana kuza kuvuga ububi bw'umuntu hano ngo tuvuge ngo runaka ngo intege nkeziwe ahubwo ndameze ejo yaratubwiye ngo Imana igufashe ngo kote foro yawe ari zo zigaragara buriya buri muntu wese afite ahantu azananirirwa afite n'ibyo azashobora cyane rero mu byo uzi nshoboye uzoza ubinyubahira ibyananiye ningabijya nawe byakunaniye tutome abafaransa bazavuga ngo tutome fibre rero abantu bakundane abantu bashigikirane abantu basabane n'abajya batakiramukanya bagende baramukanye ni hahandi muza mwibuka kuko ibyo twokora
byose turi abakongomani twese. yego yego. Ikindi jewe sindi umunyamurenge ndi umukongomani, abagende babimenye. Imana ikubabari. Nushake wanike gutyo kuri titre. Sawa ngubakanye umukongo abahakanye umunyamurenge. Sawa murakoze cyane, niyo twatarafane naho ubutaha Imana duhana.